Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Khairira Nursa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil-dalil sifat 20. Soal dalil wujud. Jawab: Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang pencipta langit dan bumi dan bandum aso bandua. Soal dalil kidam. Jawab: Huwal awwalu wal akhir. Allah yang hana pun, Allah yang akhir, hana kesudahan. Soal dalil baqa. Jawab: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhan gada ya Muhammad dzul jalali wal ikram. Soal dalil mukhalafatuhu lil hawadith. Jawab: Laisa kamitslihi syai'un. Hana si banding sa puasik gopnyan lam sabi qaharan. Soal dalil qiyamuhu ta'ala binafsi. Jawab: Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Hanya Allah yang kaya bak bandum alam sekalian. Soal dalil wahdaniyah. Jawab: Qul huwallahu ahad. Takun ligata Muhammad, Allah yang sidro lam samad. Soal dalil qudrah. Jawab: Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bit Allah atih tiap-tiap cek gopnyan sidro kuasa. Soal dalil iradah. Jawab: Fa'alul lima yurid. Sangat gepubut pua-pua yang kehendak ubah takluk kehadiran. Soal dalil ilmu. Jawab: Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tiap-tiap cek gitu pua. Wajib, mustahil, harus, dum saban. Soal dalil hayat. Jawab: Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tamuman ligata Muhammad bak Tuhan hudib tan mati. Soal dalil sama. Jawab: Laqad sami'allah. Sungguh dengar li Allah maujud, muhaddath dan qadim. Soal dalil basar. Jawab: Wallahu basirun bima ta'malun. Allah nekalon dum barang yang tapubut sekalian. Soal dalil kalam. Jawab: Wa kallamallahu Musa taklima. Kaluh mukalam li Allah ngan Nabi Musa taklima. Dalil cuma leblah boh sagai yang 7 tu saban. Lagi contoh dalil kudrah. Kadirun dalil jih nyanci. Muridun dalil jih lagi iradah. Alimun dalil jih lagi ilmu. Hayyun dalil jih lagi hayat. Sami'un dalil jih lagi sama. Basirun dalil jih lagi basar. Mutakallim dalil jih lagi kalam. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.